مرحبا فالنهيجا. نها اف روبرلمنا اورو كرد ديجيتال دنگ دياسبوراي قناة كمان نوية نها همو دنگ كرد دياسبوراي اول سر ناوي اورو كرد واري بيستن و لسر ناوي اورو كرد اوي دنگ گلمه دقادا دیجیتال دا جی او بلند ببه ما خواستم وشانه که اکنو زندی کرد تنه چه بکن جبر که هم ام وشانه خو بجربینن وشانه ما نها لسر یوتیوبه و لسر حساب اورو کرد ایکسی وشان زندی ته او کرن جبروی داشی انها ام دوی روشکی و صدا موام پیشی بجربینن که چواد به که چوا نابه چواوی چه به جبروی داشی موشانه کیوسا دست بکرن و کنجید زانن مظلوم عبدی فرماندار گشتی قصده و بردف که کار دروا İlham Ahmet evtir roje derketine Avrupa'yı do li İtalya'yı bun hevditine peşxiste bun o embejin naha iroji li Fransa'yı be wezarete Fransa'yı hevditin çekir li naha gorava آگاهی و گرابان تشتی زانن نها اردو مظلوم عبدی و İlham Ahmet لقادا Avrupa'yı کار دیپلماسی دیدن مشاندن روزنامه گرجی و امبیجن وان و چاد شوپینن روز به روز programı wa te şopandın o yani devirda ev hem Mazlum Abdi o hem jî İlham Ahmet ji boy rewşa li Rojava piştê peymana hatî imzêkirin dûr da gavê werin avêtin jêla hikûmeta demkî a Sûriyeyê ve werin avêtin hene o tabii ki herî niha pêwîstî derketî pêş da rewşa YPJ'yê wek berîmekî hêza jin a parastinê di qanûna maka qanûnê da werin qebûlkirin li ser vîya nîqaş tê meşandin ez bawerim ew di demê pêş de jî êdî ev nîqaş û werberdewam kirin em ê jî roj bi roj ev karê dîplomasiyê tê meşandin di pêşengiya fermandarê Qesedê Mazlûm Abdî û karê derva İlham Ahmeta em ê jî wek dengê Ewro Kurd dengê diasporayê em ê jî bişopînin agahî nûçê wa bi wera parve bikin niha wek me serê ewrî da got tenê ev weşanekî menê cerbandinê bû bimînin di nav xêr û xweşiyê da ji we hemiyara şev baş.